Aylar sultanı Ramazan. Zor bereket her meli. Ümmetimiz ayı bit bu. İzgilik bilen yemli. Uraza tenning zekati, mal zekati, sadaka. Şul zekatlerini tülep jon tende sihat orta. Seher, iftar, tatlı mizgil, anı her kim yarata. Taravihlar aşa Allah ecir savap tarata. Kadir kişili izgi oy bu. Duada bulsun her kim. Sıravanını siya Rabbim. Allah kulunda her gün. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli kadirli din kardeşler, eti eniler, ebi babaylar, abalar, balalar, hürmetli konaklar. Ramazan bayramında sizni görüge biz bik şadbız. İzgi Ramazan ayı imanımızı tağın tanıgıttı. Kalplerimizni Kur'an sözü bilen nurlandırdı. Elhamdülillah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Er-Rahman allemel Kur'an halakal insan allemehul beyan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر. Elhamdülillah. İzgi Kur'an sözleri bayramımızı da nurlandırdı. Көңелләрне нишкертте. Әйдә гүзәле bayramımızны тантаналы төстә башлап җибәрү өчен сәхнәгә Түбән Кама шәһәре һәм районы мөхтәсибе Салих хәзрәт Ибраһимны чакырыйк. Һәм Түбән Кама районы башлыгы урынбасары Тимур Рамил улы Гариевны. Ассаламу алейкум. Хайрлы көн. Мөхтәрәм Түбән Камалар, добрый день, уважаемые нижнекамцы. Рад приветствовать вас на сегодняшнем мероприятии. Это мероприятие было перенесено из-за трагических событий, но мы рады видеть вас и приветствовать в отличном настроении. Работают площадки, они очень популярны, и это праздник мусульманской культуры, мусульманского наследия. Бикзур рахмат сезгә. Әйдәгез ушбу бәйрәмне чын күңелдән, ихлас күңел белән әйбит, әмма ләкин югары дәрәҗәдә үткәрик. Барыбызның монда төрле урыннарда төрле чаралар, шунда катнашыйк. Һәм инде әлбәттә иң югары хылык, иң югары үрнәк белән әле без килгән кунакларны өндик җәмәгать. Уд'у ила сабили раббика бил хикмати вал мау'идати хасана. Аллаһ юлына үз хылыгың белән, йомшак сүзең белән, матур үрнәк белән өндәди. Һәр беребезне мин тәбрик итәм һәм инде ушбу чара Аллаһның рәхмәтеннән бәрәкәтендә үтсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Аллаһның рәхмәтләре olsun. Салих хәзрәт, Тимур Рамил улы, бик зур рәхмәт. Хөрмәтле кардәшләр,
2021 ел Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы. Шул уңайдан балалар таныган шагыйрьләрнең шигырьләрен яттан өйрәнделәр һәм шәһәр күләм бәйгеләрдә катнаштылар. 25-нче балалар бакчасының ихлас төркеменә йөрүче Хәмзә Әглиуллин сөйлим ана телендә бәйгесендә беренче урын яулады. Әлхәмдүлилләh. Хәзер Хәмзә сезгә туган телем шигырен сөйләп күрсәтер. Әйдә улым, кил. Энҗәма, мине туган телем. Дөньяда иң матур ил. Ул минем туган илем. Дөньяда иң матур тел. Ул минем туган телем. Балам дип туган телдә әндәшә миңа әткәм. Әнием дип әнкәемә мин туган телдә әйтәм. Туган телемдә сөйләшеп яшим мен туган илдә. Туган ил дигән сүзне дә әйтәм мин туган телдә. Изге хисләремне мин туган телдә аңлатам. Шуңа күрә туган телне хөрмәтлим мин, яратам. Әлхәмдүлилләh, булдырдың Хәмзә, бик матур сөйлисең. Сокланып тыңладык. Хәзер сезнең игътибарга ихлас үзәгенә килүче балаларның мәдрәсәдә гыйлем алабыз дигән театральштырган тамашасын тәкъдим итәбез. Балалар, чыгыгыз сәхнә сезгә. Бер вакыт Кызыл Яр авылында Фнун исемле бик зирәк, бик акыллы бер бабай яшәгән. Аның шәкертләре дә булган. Ул аларны ислам дине нигезләренә һәм Коръән Кәрим китабын укырга өйрәткән. Шул ук авылда Хәмзә исемле бер малай яшәгән. Ул бик шаян, шук булган. Көннәрдән бер көнне Хәмзә ихлас мәдрәсенә Фнүс бабай янына укырга барган. Сәмәсәт. Элхамдүлиллаһи раббил галәмин. Вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аҗмәгин. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Кадерле балалар һәм хөрмәтле әти-әниләр. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуху. Балалар, siz сизәсезме? Шушы Рамазан айының килүен, ул айларның иң яхшысы, иң күркәме. Мин сезем. Аjan Ramazan каймусымын сине өләгәнкә самауны ина. Дәрәзәләр көлеп тора, ак пәрдәләр önünә ебездән бүлмәләргә килеп бәйрәм шәкине. Священный месяц Рамадан, как милость нам Аллахумдан, Аллах нас к краю призывает и двери ада закрывает. Спеши, муслим, держать свой пост, пусть он и для тебя непрост. Аллах грехи постчащимся прощает, дорогу к краю облегчает. Сәхәт дигән серле ризык безне бик кызыктыра. Иртән чыккан тәмле исләр урыннан тиз торгыза. Ярты гына көн булса да мин дә ураза тотам. Шулай итеп зур үсәргә үз-үземне ныгытам. Бабай, изге Рамазан ая башларын турында ничек белергә? Рамазан айы башлануын бары бер ел белән белергә була. Ул күктә яңа ай күренгәч башлана. Алай икән, алайса мин күктәге айга карамым. Уразаны да тотырга кирәкмичә. Рамазан айы мөселман кешесе өчен фарыз булып тора. Әгәр бер сәбәпсез бер көн уразаны калдырсаң, 60 көн рәттән ураза тотарга кирәк була. Рамазан айында ураза тоту мөселманның калканы.
Ne şekilde kalkanı bulsun? Uraz'a bir kaşını halsizindire. Bütün kışın Allah. Suyuklu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde ayette Uraz'a Müslümanın cehennem uttan kalkanı. Çünkü Uraz'a kaşının gözlerin, ağzın, kulakların, kolların hem başka ağızların bozuk haram amellerden saklıyor. Alay bulsan aşağı kaldırıp bulmayken Uraz'ını. Emin koşam da anne kılmadım da aşım. Küne boyu aşımsam öğlendin mi? Hamza Allah Teala bittiğini seni kurup duru. Onu oru hem yoku basmı. Şeytan malğun bizni qurqita, uraza tutmasqa ündi. Şunluqta ise Ramazan ayında şeytanlar buğavda bula, cehennem ışıkları yabuk bula. Şunun için Ramazan ayında uraza tutup kaziyel bula. Uraza tutuşunun iki sıyınışı bula. Birisi ağız aşı, ikincisi günahlardan poklanır. Balalar, siz Ramazan ayın turunda nerseler biləsiz? Ramazan ayında Kur'an kitabı indi. Kur'an kitabı kişileri gidin tüket. Bütün alemler gaydirilgen. Ramazan ayında uraza tutu farz gamel. Roza tutu tengaşı faybire. Kalp safana nefes terbiyelene iman kuterilir. Ramazan ayında көп yaxşı ameller kılırga gerek. Anı ecir savabı 700'e kadar arttırılır. Günah işlerden katlayıtılırga gerek. Ramazan ay bereketli ay, ulu nimeti, zor mümkünçilikler bire, günahlar tövbe ettiler. Ramazan ayında Kadir kişesi bulur. Kadir kişesi 1000 aydan hayırlıdır. Bütünü büyük köp farishtalar düşür. Alardan yılı takdir düşürülür. Bütün ta atkança yükleniş emin bulur. Әйе, дұрыс айттыңыз. Қадір кешесі турында Құр'анда Әл-Қадыр сүресінде yazılған. İlyas, bizге оқып көрсет әлі Әл-Қадыр сүресін. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. İnna anzalnahu fi leyletil qadr ve ma adraka ma leyletul qadr. Leyletul qadri hayrun min alf şehr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Bilmem aynı şey yapıla Ali oğul. Görmem, ay ул yakınca 83 yıl bulur. Bu büyük zor mümkünçülük. Kadir kişisinde yıklamışa Kur'an okup dua kılsa 83 yıl devrinde gıymel ibadette bulan gibi ecir sevap yazılır. Bu Allah'tan büyük zor bulağı. Әйе, Аллаһы Тәғәлә безне ярата. Biz Allah Teala'nı yaratı turunda şiirler biliriz. Allah bizni yaratkan, türlü yerge taratkan, akıl bergen, til bergen, iman bergen, din bergen. İşler için kul birden, sayılar için yol birden kadir kulundan başılıklar kıl iken. Kızıktırdı kız, benim de orası tutası gelir, lakin men korkum. Yalqış yaşasam, ile boşqa, koşmagan işini işlesim. Korkma Hamza, tevekkül bul, Allah'ın rahmetikin. Ramazan ayının songa bir gününde fitr sadakasını versen, urazadaki kimşiliklerden baklanasın inşallah. Рәхмәт балалар. Siz meni suyundirdingiz. Әйдәгез хәзер бергәләп дуа кылыйк. Я Раббым Аллам, шушы изге Рамазан айларында тоткан уразаларыбызны үзеңнең рәхмәтең белән кабул кыл. Шушы елына бер генә тапкыр килә торган изге айның һәр мизгелен файдалы итеп үткәрергә насыйп әйлә. Тормышларыбызга, һәр барчабызның тормышларына бәрәкәт бир. Авыруларга
hayırlı şifalarını nasip eyle. Bela kazalarga, yolculukçularga özünün yardımını bir. Ya Rabbi Allah'ım ilimizni türlü havf katarlardan, bela kazalardan, soğuş afetlerinden sakla. Ya Rabbi Allah'ım kadir kişilerin üzüne gıybedette ötkerge nasip eyle. Ya Rabbi Allah sin gafu itişi. Bilip ekmilmişe kılgan günah hatalarımızı gafu itişi. İyi balalarım, işitkensizdir Kozan'daki facigalarını. Anda bir mektepte bir tevfiksiz kişi kayıpsız günahsız duralarını atıp bitirip girdi. Bunun yolunda ışıragan varlık kişilerini tutup ata vardı. Mektepke okurga kilgen balalar, okutuşular koytalmadı ilerine. Ayye, biz işittik, kozalar için pek barışıldı. Şehri Kozan köklerine kanday şefkat serpildi. 11. günü mayının kara kaygı giderdi. Bir gün asıl jidi sobay ya da bısman eşinde. Eti eni kancesiz yoktu mayının işinde. Sen azap uyattınız durur vakit. Şeker gidip alhansızdır evine gittik. Biz sinep çıkıp gittik okup belim alırga. Yazan an galim yanında men diyorduk alırga. Etiyeni yılıysızdır. Aziz balam koydun. Tedbirlerge yazılandı. Gider yaptı maydani. Etiyeni ufazlatar. Yaşavan bozkaçtı. Barıştadı jidi sabır. Canı kurtardı. Hoş bulup yediresiyle, kaldıramay kulları, bu dehriden kıtalarga alağanası bul bakın. Köpek bulup kuke indi, aların olsun kontısı, kont isine başıgandır, çoğu şaşıp yumay kişi. Geçtir sözü sabahtaslar, zinhar düzün boğulur, düzün için ikiledi, ırşıp bilen alır. Etiyeni yazgan sizge aşık Allah kızıttı. Buna kadar bu dünyadan bulmagan bir hikmeti. Şimdi başka birey dedi. Öldü hasret bilmesin. Etiyeni başka yıldız. Biter hasret kurlasın. Öselir uzaklara kız. Bizle izgi algaçta. Ya Rabbim siz ceza etsin. Kolsuz vahşi bulaşka. Enkey takdir şuldur. Bürük sabır bulunuz. İndi bir nişler hal yok. Duada durunuz. Sadakalar birgen çokta. Son Ramazan kişinde dualarınızdan bağışlayınız. Biz sabırlar eşinde. Rahmet Hakim, dürüst ettin. Eydeki bir dua kılık. Ya Rabbim Allah'ım, ne kadar ağır bulsa da senin emirlerine bulsunarız. Ya Rabbim Allah'ım, senin kim rahmetin bilen, şiksiz kudretin bilen, şuşu, helak bulgan balalarının ürünlerini cennette kıl. Ya Rabbim Allah'ım, onların kılgan günah hataları bulsa yardıka, kılgan izgi amelleri bulsa ecir soğuklarını arttır. Ya Rabbi Allah'ım, onların eti enilerine, tuğanlarına sabırlık bir, şuşu yollarda, her başımızda da dünya gıybedette bulurga nasip eyle. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahirete hasenete ve qina azabannar. Yarar kardeşler, şunun bilen bugünkü ders tamam bulur. Salih Hazret affı, yağdır yağsa da bunda yağmasın dedi. Yağdır yağsın, biz şılanıp kaytırga da riza. Hiçbir kırılık bulmasın, açlık bulmasın, ederek güneş alanından zararı bulmaz. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm esselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Dünyadagi barcha musulmon zorg'ib ketib olgan Ramazon oyida o'tib ketdi. Ham Ro'za bayrami yetdi. Akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Suyunish qarışlaqlik bilan Ro'za tamam bugun. Allah sizin tug'anlar ko'ngilda bayram bugun. Dini ehli babay Ro'za tuttu bu ayda. Allah'ni adılab şulay o'zine aldı fayda. Великий праздник Рамадан, священным для мусульман. Живи, молодцы, не греша, пусть будет светла твоя душа. Әти белән бергәләшеп Уразаңа да кирдем, iftarlarda da булыштым, таравихка да йөрдем. Мәчет яңа гөрләп торды, көнен бу айда мусульманнар бергә булды iftar таравихларда. Безгә дә күңелле булды, өлкәннәргә булыштык, савап җыеп калыйк дип бергәләшеп тырыштык. Selam verip selam alu bilen, şit bilen de tuğan bulasın. Yırak aralarını yakınayta dinimizin matur yılası. Hoş gelesiz dostlar, selam sizge. Ro'za bayramı bilen sizni. Bayramımız mübarek olsun. Hayalimizin Hamza. Bir manda. Assalamu alaikum. Hayırlı günler. Bayram bilen sizle tuğanlar. Allah emanet tutup, ro'za tutup. Ay buya birga bulganlar. Bir ay sizinmedi ötüp gitti. Müslümanlar kütken izge ay. Sinişip ro'zalar tuttu. Eni ebi hem babay. Eşik oldu, gürlüp durdu. Yankıradı, 5 dakika razan. Birgeleşip avuz aşarışın. Bulum kıştı, 2 zor kazan. Ramazanın sonunda 10 gününde Müslümanlar bigirek tırıştı. Tünkü namazlarını köprek okup, tünkülükler işlep buluştu. Besteniyem tuttuk, örtüşürken bir de ortu getirdik. Allah gitul, her şekerdemizde iman olar, onu sizledik. Uğrazalarını kabul etsin Rabbimiz. Eri babay tutkan dini, müjdişe sahibiz. Ramazan, Ramazan, yangrimallı azan. Ramazanda iftarlarda buluştu zor kazan. Her Müslümanın yüzünde şakı siyiniş balkı. İşler hem ölenlerden nüfus işler ankı. Ramazan, Ramazan, yangrimallı azan. Ramazanda iftarlarda buluştu zor kazan. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, walillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, walillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, walillahil hamd.
Beyram bulgaç, güleksiz yaramaz indi. Eylegiz, sizge direkt. Ya Ramadan, şerrafta ya şehral Kur'an. Ehlen ve sehlen ya Ramadan, şerrafta ya şehral Kur'an. Ehlen ve sehlen ya Ramadan, şerrafta ya şehral Kur'an. شرفت يا شهر القرآن يا أيها النائم قم وحد الدائم يا أيها النائم قم وحد الدائم والمسلم الصائم في ليله قائم والله يجزيه Allah'ına rahmetler olsun. Büyük zor rahmet. Elhamdülillah. Allah'ın rahmeti bilen yağmur da yağdı. Subhanallah, maşallah. Şəhərimizin Abdullah Toqay ismindəki Özək Kitabxanası tərəfindən büyük şairimiz Abdullah Toqayның tuğuna 135 yıl tulağa başlap, Сөйлә Toqay şiirlərin şuшы булыр иң зур бүләген дигән бәйге уздырылды. Ул бәйгедә безнең Хәмзә Әхлиуллин кабат беренче урынны яулады. Хәмзәне бу уңышы белән чын күңелдән котлыйбыз. Сәхнәгә Хәмзәне чакырабыз. Хәмзә безгә дә Абдулла Тукайның Сабыйга шигырен сөйләп күрсәтәле. Abdullah Tokay şiiri Sabıйга. Hiç seni korkutmasınlar. Şuralı, jün, hem ubbar. Boşası yoksuz. Alanın bulganı yoktur kımır. Jün, falan, silah şuşular, iskalardan kalkan ol. Silahı yoksa, күңелле, шаирәне ялган ул. Шүрәле асрап ята торган кара урман да юк. Силәле үз һәм уку, шунда аңларсың барын. Мәгърифәт нуры ашар күп нәрсәнең ялганын. Рамадан رمضان شوال ذو القعدة عن ذو الحجة في زمن الإسلام رمضان شوال ذو القعدة عن ذو الحجة في زمن الإسلام رمضان شوال ذو القعدة عن ذو الحجة في زمن الإسلام رمضان شوال ذو القعدة عن ذو الحجة في زمن الإسلام رمضان شوال ذو القعدة عن ذو الحجة في زمن الإسلام رمضان شوال ذو القعدة عن ذو الحجة في زمن الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Allah'ın rahmeti bilen biz tagı bir qat Müslüman kardeşler bilen, şehirdeşler bilen özümüzün Körkəm parkında, Gaile parkında jıyılıştık, Oraza gayetin beyram etirge. Lakin bu yıl bizning o'zinchalikli ham agarda biz endi bu şarabızni 13 may Oraza gayeti kunni planlashtirgan bo'lsak, biz ani kechiktirishga majbur bo'ldik. Chunki Qozon maktabida bizning fojiali hal bo'ldi. Ham biz endi bir nechta sho'shi qo'ygani o'rtoqlashmishi bo'ldira olmaydik. Shunga da bayramimizni 2 haftaga kechiktirdik va bugungi Körkəm kunni ani uyushtirgan bo'ldik. Aylaga bayramimizda programmada sahnada İxlas o'zagi bolalarning teatrlashtirilgan chig'ishi bo'ldi. Va shulay yo'q bolalar uchun va ulkanlar uchun sport o'yinlari, turli master-klasslar, yarmarka, savdo o'zaklari, ashav-ashu, rizqlar, ya'ni ko'ngil ko'tarish uchun, bayram etirish uchun bütün shartlar to'dirilgan. Allohga shukr. Ramadan shawwal ذul qa'da an ذul hijja في زمن الإسلام رمضان
Сибелеп киткән яңгыр бүгенге хисләрне бәйрәм хисен киметә алмады. Паркта бәйрәм гөрли, һәр кеше өчен чаралар оештырылган. Оештыручыларга зур рәхмәт. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر ولا